Beograd, Firmo Hitček. firma Hitček. Started from the bottom, now we here. Started from the bottom, now my whole team fucking here. Started from the bottom, now we here. Што е работа? Лескавица. Лескавица на кајмак. Газдата не донесе, не се жалиме ич. Значи, фирма Hitček е Најдобра фирма што може човек да ја посади. Добро утро, джипери! Београд на води. Леброн Джеймс закуца јако синоќа. Сега бевме на доручак у најмонденско место у градот. Видите ово, каква лепота. И то. Не одите на велосипедска, дечки. Како да кажеш дека ние тројца се упатуваме на српски. Да се упути према Калемегдану. Zidovi da se ruše, jer komšije će da me biju zbog preglasnog rock'n'rolla, pominju mi familiju, teraju me do đavola. Komšije će da me biju zbog preglasnog rock'n'rolla, pominju mi familiju, teraju me do đavola. Dobro veče i dobrodošli na utakmicu 24. kola Pokuševac Evrolige između naših šampiona, ekipe Partizan Močanbet i ekipe Crvene zvezde. Washington!
dolazi šampiona gospodin Željko Obradović. nastavlja sa svojim najboljiga.
Koja ima krvotok od benzina, pred mojim očima ravan put. Ovo je žestoka mašina, nebo mastilo, mesec žut. Nisam plesao da brojim zvezde, brojim znake i linije. Psi laju na karavane, a karavani prolaze.